Hola, buenos días a todos y todas. ¿Me escucháis bien, verdad? ¿Alguien me lo puede confirmar? Sí, se oye bien. Perfecto, gracias, Miguel. Pues continuamos con una sesión técnica más. En este caso vamos a hablar del programa 16, la evaluación de la calidad nutricional de los menús de los comedores escolares, que es uno de los objetivos que está en nuestro plan Obesidad Cero en Galicia. Hablamos en este plan de mejorar la calidad nutricional de todos los comedores, pero hemos empezado por los comedores escolares y también pues, nos lo indica el programa 16 del Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria. Y para ello tenemos con nosotros a Usía Rodríguez Lavandeira, que es nuestra nutricionista de la REGAPS. Cuando quieras, Usía. Hola, buen día a todos. Gracias por asistir a esta sesión técnica. Bueno, como xa dixo Silvia, vamos a hablar sobre o programa P16 que ten como objetivo principal contribuir a que os centros educativos sexan contornas que fomenten a alimentación saudable e sostenible, promovendo o control da calidade nutricional tanto nos menús escolares como tal, como nos posibles alimentos e bebidas que podemos atopar nas máquinas expendedoras e nas cafeterías destes centros educativos. Como vamos a conseguir isto? Pois a través de estes obxectivos secundarios, que vai ser realizar controis para avaliar a calidade nutricional e a frecuencia recomendada dos alimentos, como xa dixen, tanto nos menús escolares como neses alimentos e bebidas que podemos atopar nas máquinas expendedoras e nas cafeterías. Comprobar o cumprimento da normativa aplicable e dos requisitos establecidos tanto nos pregos técnicos como nas guías. A partir deste control, realizar un seguimento das implantacións das medidas de mellora que propoñemos aquí e, xa no caso de que existan incumprimentos detectados, adoptar medidas ante estes incumprimentos. Este programa P16 basease nos criterios e nos plegos técnicos das diferentes comunidades autónomas, así como as normativas destas comunidades autónomas. Como se leva a cabo este programa? Pois basease na realización dunha primeira avaliación inicial, onde pedimos aos centros educativos toda a documentación que teñan sobre os comedores escolares, as máquinas expendedoras e as cafeterías, e a partir de aí, se necesario, realizaríase unha segunda avaliación, esta vez in situ, para verificar que toda esta documentación levase á realidade, que non é diferente o que conta a documentación e o que realmente faise nos centros educativos. Neste momento estamos levando a cabo esa avaliación inicial da documentación. Entón, pedimos a todos os centros educativos públicos de Galicia a documentación que teñen sobre os comedores escolares e toda a información que eles poidesen considerar necesaria que nosotros supésemos. Hemos realizado unha avaliación inicial dos menús a través da información que podedes atopar na pantalla. Pedimos a acreditación de que son supervisados por profesionais con formación en nutrición humana dietética, a información que se facilita ás familias e se dan orientacións das que poidan complementarse cos menús ao mediodía, a disponibilidade de menús especiais e se por cuestións organizativas neste centro non se poden realizar estes menús especiais, que existan medios de quentado e de refrigeración dos mesmos, as frecuencias semanais e mensuais dos grupos de alimentos e despois, pois, cuestións das fichas técnicas, os tipos de aceites empregados, se utiliza aceite de oliva para aderezar, para cociñar ou para fritir, ou se utiliza aceite de girasol, utilizaciones de sal iodada, se utiliza aceite de gas, se dá auga como única bebida e tamén inclúense por primeira vez criterios de sostenibilidade como o uso de alimentos de tempada e locais e alimentos ecolóxicos. Con toda esta información vamos a realizar unha valoración e un informe desa valoración tendo en conta esos aspectos cuantitativos e cualitativos. E vamos a basarnos na guía
no protocolo que aparece na pantalla, que é o protocolo de criterios mínimos para a evaluación da oferta alimentaria nos centros escolares. A partir destes criterios, o dito, realizamos a valoración e emitimos unha notificación. Cuando estoy entrando en Perdón, ¿podéis apagar los micrófonos? no se puede tener acceso a tomar screen. Juana, por favor, el micrófono. Creo que eres Juana. Vale. Gracias. Perdona, Lucía. O dito, cando temos esa valoración, ese informe dos resultados, emítese unha notificación a todos os axentes que poidan estar implicados nese comedor escolar, xa sea o propio centro educativo, a Consellería, o Concello e, obviamente, as empresas e cociñas centrais que poidan realizar eses menús. Cales han sido os resultados? Pois xa no curso 21-22, desde o Servizo de Estilos de Vida Saudable, realizouse a avaliación de 84 centros escolares utilizándose as cociñas centrais ou os caterings. E a partir desas cocinas centrais avaliouse todos os centros escolares aos que daban servizo. Neste curso 22-23 hemos ido máis aló. Pedimos a todos os centros educativos públicos de Galicia a documentación que tiveran sobre os comedores escolares e, grazas á colaboración coas 94 dietistas nutricionistas que existen a día de hoxe nas unidades de apoio nutricional dos centros de saúde, hemos realizado a avaliación de 686 centros escolares, é dicir, un 67% dos colexios públicos. Neste momento, rematamos a avaliación e agora estamos, o servizo, revisando todos os informes concretos de cada centro educativo e realizando un informe xeral de como está a situación dese 67% de colexios. Que nos queda por facer? Pois, cara ao ano que ven, queremos chegar a ese 100% de comedores escolares. Volveremos a pedir a documentación aos centros educativos a Consellería e quedan tres partes fundamentais do programa de 16. Por un lado, realizar a avaliación in situ para verificar que é correcta esa avaliación documental. E, por outro, centrarnos tanto nas máquinas expendedoras como no control das cafeterías. No caso das máquinas expendedoras, é máis onde se localizan, se están nos despachos dos profesores ou nos pasillos, onde os nenos poden ter acceso a elas, a publicidade que poda haber, o tipo de alimentos e bebidas que teñen e tamén incluiríanse criterios nutricionais sobre o contenido calórico dos produtos que se venden nesas máquinas. E no caso das cafeterías sería similar. Teríamos criterios nutricionais e tamén do contenido calórico supervisar que os alimentos en envasar conteñan preto deles información sobre posibles alérxenos ou para que menús especiais poderían valer. Ata aquí o programa P16. Moitas grazas por prestar vosa atención e voso tempo. Muchísimas gracias, Lucía. Si en algún momento tenéis algunas cuestiones relacionadas con este programa o con cualquier otro que se realicen, que se expongan en las sesiones técnicas, os animamos a que enviéis esas cuestiones por correo electrónico, porque aquí es imposible abrir una ronda imposible. No está establecido abrir una ronda de preguntas, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias y que paséis todos una buena mañana.